Toku wā tuatahi I tūtaki ai tēnei waka, 15, 16 aku pakeke. And then mai taua wā, I timata ai te ahi, te aroha mo tēnei tumomo mahi. I timata hau I taku mahi whakatere waka ki runga I tēnei wakahaurua o Kānehūnāmoku I te tau 2013. He tauira hau I taua wā I te wharekura o lelo Hawaiian mā kamakau. Te wā tuatahi, I fell in love. Ua kitau I tōku aroha nui no tēnei mea te whakatere waka. Aloha kakahiaka. I am Malanai Kane Kuahiwinui, and I'll be on the va'a with you folks today. If a random person were to ask me what I do, my usual statement is I teach people of all ages Hawaiian canoe culture. Aloha kako. We can answer as much questions as you have, and we can also share any facts that we know about va'a in general and about this va'a. I'm a program coordinator, I'm an instructor, I'm a captain here at Kānehūnāmoku Voyaging Academy. In our traditional worlds, our halau are very closed-door. So opening up the door really helps to heal the community because all of our Native Hawaiians have been cut off from our native knowledge. And being able to teach them about who their kupuna are and who the kupuna within them are empowers them and empowers all of us. Nani maori no ka heke no e ka ui ke la he wehi no ku unu iki no. Kia ora, ko Malanai Kane Kuahiwinui tōku ingoa no Hawaii a hau. Engari tipu ake au ki Aotearoa. Ki tāmaki makaurau kuraina I te kurakaupapa Māori o Honi Waititi Marae. Okay, we're warm now. We're warm. Ki reira, ko ngā whakaaro, ngā maumaharatanga, koera te mahi kapahaka me te oma me te tākoro ana ki ngā wānanga o ngā tūmanako me te hoko whitu atu. Ngā mahi maura akau, ke kone ahau ko hoki mai ki te kāinga ki Hawaii noho ana ki te mautere o ahu I ka iri aina o ahui manu. Tēnā kua Malanai, ngā puti alani ki tēnei taha. Just ki te tei taha. Ngā puti mā ki te rautu taha. E rima pēr ngā tau atu nei, I hoki au ki Aotearoa. I haere ki te whakapōtaitanga o taku tino hoa, te maere, mai Waikato. I whiria I te tahi leipo'o no tōna upoko me ngā puti o te pohu tikawa. Oh, yeah. I ahu mai te tikanga o te whiri I ngā lei mai ki Iaka, he atua wahine me tōna tuakana o Pele. Ko te ngako o te hanga lei, koera te ngā mea katoa, Malanai. Yeah, me kai. Me kai ki mea. Hige? Heke nau. Oh, yeah.
breakfast with a view. Te nuinga o ngā ata, kitea e te katoa o te maunga. And then engari ina e ua ana, kāreta te kite i ngā maunga. Tō tātou whānau, tēnei whenua. Te ingo o tēnei whenua ko ahui manu. Te kautau, te nohonga ki tēnei whare. Nui ko'u aloha no ke ia wahi. Nui toku aroha mō tēnei wahi no te mea ka whakatakoto I ngā mea kanu like ole. This is where we like to plant different things. E whakarite ngā hoa I tēnei kai mō tō tātou whakatere waka. We'll go from Maui to Molokai to Lanai, and then we'll return to Maui. Hevi e kālua, so stew, and then you can see the date. Kite e te rā I whakarite I tēnei kai. So going through the process of meal planning and canning, and I tēnei wā, trial night. See if we actually like it. If we don't like it, we can't eat it. Most of this mea ai is from here, like koira te tahi o ngā whainga. We're trying to avoid going to grocery stores because our aina was our original grocery store. Nā te whenua I whāngai tia I mātou, no reira ko te tino tūmanako o taua mahi kia whakarite I ngā kai o mai te whenua mai ngā whare o a tātou hoa o a tātou whānau, a nā aua kai e whāngai a mātou ki runga I te waka. Ki raro I te maru o rangi nui. Okay, would you want to keep us on voyage? E reka ana tēnei kai ki aku whakaro. Hold your head up high, pull those shoulders back. Sing out, proud, hopeful. I toku hokinga mai ki Hawai mai Aotearoa. I kuhu ahau I roto I tō tātou kapa te halau o toku kumu snowbird, a me ka halau ka pāhula o ka lele hua. I tēnei wā, e whakarite ana mātou mō te whakataitai, Merry Monarch. Ko te Merry Monarch, ahua orite me te matatini. Ahua orite te hula me te kapahaka. It's a way of expressing yourself. Aloha nui wau I nā mo'olelo, and hula helps me to remember the stories of our kupuna. All of you precious cargo that boards the wa'a Kānehūnāmoku shaped me into the person that I am, because I love our keiki, and I love our wa'a, and I love kanaloa and being able to put you all together in that same space. Ngā whakamahinga o te rānei, te tūtaki ngā tamariki ki tēnei wāhi kua loa haki pu'u, e ako atu a rātou I ngā mahi whakatere waka. Ka whakawehe atu I ngā tamariki roto e whānga rōpū. Tētahi hui ka eke I runga I te waka, tētahi hui ka ako I ngā mahi tiro I ngā whetū, ke kukulu o ka lani. Tētahi rōpū ka ako I ngā mahi taura, tētahi hui ka ako I ngā mahi te tiro ki te taiao. Kia pe a ka ele hoi uli. Kia pe a ka ele hoi uli. Te hua o te puta pēnei mai kaore mātou I roto I te akomanga. He wāhi tēnei aheinga tamariki ki te
horo, oma. Ka pā I te moana, I ngā taura, te kite a eke ki runga I te waka to become familiar with the place and the space and the people. I'm gonna get seasick. You get seasick? I'm gonna get seasick too. Ka tipu tētahi pilina, ma waina o kako a pau. Ko te moana he wahi e malu ai lākou, a ole ia he mea makau a e ike lākou he o keia ko lākou home. Tētahi painga anō kia kite ngā tamariki hauoli, nā miharo, and to make happy.